Assistant Setungaya, Miamalung saya, Chin Jong Ta Tamaka, Apoyi Tabo, Tratopian Jenge Cheku, Pachap Ewayan, Miamalung saya, Chin Jong Ta Tamaka, Apoyi Aukata, Salai, Tangna, Pancha Barakmia. It's time for Town 9 to read out the statement by Myanmar Chin University Student Union. Let's welcome him with a big hand. Shiuza, General the Nangaye Kinjin at Jade Galama, General Chin, Coneset, Don Hemio Chin Mutanego, Anakaye, Museti, Chin Jonda Lungemiane, Dilo Kankan Nana, Chimba Pulone, and Sissin Sonya Pire, CNF Poma, two Besutin Shia John, Usa Piolubare, General Yamananga Long Saya, Chin Jonda the Meka. Yet the boat had top and checo, Pajakwan, period to Jole, Imran, Wanda John, shows of Georgia Lubare. Yamaning alone and Chinjong that the maker yet, not the boat had top and checo, Pajado Avame. Yamaning alone and Chinjong Damia the maker, Coneset, don't him out, Chin Amudani, the boat had top and check. Number 8, the town, he said, the Kuni, Fiwala, the say any doing Jayodo, Coneset, don't him out, Chin Amudani Academy doing. Didun Dibashi, Chim Didu, Didamia Alon, Gosin Nepia Jama, Javasi John, Sudom Yeta Buddha Abadi. Nabani, a Genodo, Yamaning alone say a Chinjong Damia Tamegati, Chinjona to acquaint ye, Chin Amuda ye, Federal Democracy Didansu, Disoyene, Anna Shin Jason ye, Sadi Achemiago, at the same Mama Ganswebi, Midi Badi Nanga ye, Midi Apoesi, Lubugo, the Uu. Hermo chokai mu the song de Amashido, Lolati apoi si piti. Namado, Naton is it the Kuni Fewa Latte Yaneduen, Nanganoi Ubre Buye, Uchu Yenet, the Yasin ye Anaru a Mima Tamaroma Ya you be now, Nanga and Nanduen, Sana Topo Mumia, people let she be, Sana Topo Boyden Bawando, Jonda Lungemiane, Nanga yet. The Joal ho shatu mia desayama, Pansy a ye you mumia, Pulone di go. Tushiawadi. Number lay. Heton is it the Kuni, Fiwala Kuyane, Yakaimdine, Amyodun, Yen Chanswa, Sanda Topo Yana, Pansy a ye you kayado, Chow and net. Yakaimdine a twin sheet, Chin, Tagado John to John Damia Apoy, CUS Ama. My Yadana on it, Saline, Mentai on no le Bowen John. Lagondo are Bowman has sang a basima Ubereti. Amyo Yesakan doing the Yaswe Sutajon Jadi Abadi. Nabanga Asuba Chinon, Chinjondan, U Pansy, the Yaswemu Pisindi, Bonlim Damu, Diamyadamu Mashidigo, Tinishasha, Tuishiabadi, Toja, Chinjondan, who about one. Pansy a yeyu Kanya Dumia, the Yamyadamu, Bonlemian Damu, she's a tin. That's Tayama, Guni Sonya Bebayan, a lay and night. They don't down so abadi. Namacha, a Genodo Chilu Mumiadi, Didonsu Asa Pinlonga so the loop, Didonsu, the Mara, Nimanangano, Sadin Tutonyadan Bawando, Didonsu Panshimia Pijati, Toja. Genodo, Nimananga Los and Chinjong Damia Tameka and Nepti, Chin, the Muda Longi, a Muda Kanjamago, Bacompion Pandiyama. Yene, Chinjonda Lungemiadi, Atika, a Jason Piti who, Young GB, Chinjonda to acquaint ye, Chin Amuda ye, Federal Democracy Pidonsu, Diso Yene, Anna Shin Jason Yero at the Sunsun the man, Josa Sonya Dami Pijong, at Bota Topian Abadi. A Boho Lomo song comedy, Yamaning alone say a Chinjong Damia to make up, 10,000 is it the Kune, Fiwa Lan is a yenny. Anuchizu di Mare. Benodinia Nele, General Steme Aboma, Piso Biolu Ragaro, General Anashin Jason Yelu Biore Kama, General Se Anashin the Kure Mahobene, Ayata Anashin Gule, General. The Chinjonda to Lungemiane to Dolan Dama Pibare, that General Yadi Chetty, General Chin Amuda Federal Democracy Pitonsu Tisoye address,
ကျွန်တော်တို့ပခုံးပြောင်းတာဝန်ရမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်290ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အဓိကလမ်းကြောင်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမှ Federal Democratic Constitution ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်မှတာလင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့သာဝရငြိမ်းချမ်းမီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းသားမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းချောင်းသားတမက်ကအနေနဲ့ချင်းချောင်းသားထုလူငယ်များနဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များချင်းခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်